nang ye piteng ka seng HYC ban khandrai kinong di drog akaleng ka sor chlong bat kila yo ru ban bat tatu arngut kan thup sangut ki kin thei ki bum dei khasi hen dei ki dei ki bar jala bat ka seng kala thang hino ki tu ki jing di baro bat lo ong ru ba kim shem la shania shu ki por jong ka an nakata ka dau ki la shem hino e kan ka sin jam pan le dak pating e kanang ba kan ki jing di bat di drog kan kham du na po ka sor chlong ka seng HYC kalai weru iki wei pat ki seng bakin yami lem sakman khnang bakin la banrat ding khong ikini baro ki kam sneu po jong sor chlong bat po jong ka khasi hi baro ka wei Kailan kasalang kat mana yang kiski kalau seluruh sudut khatam ni pun nampak selong kaji kedai tu drop sekalong salam siapa parat liang menurut pan OEP bahkan nampak selong ladang mangi pun kita boleh sang balang dan ini kibat kino yang parman nampak lagi seliu kontrol drugs ada yang ini kena benreu let's say hadirin salih Muslim kaslong la long kukas zombie city kaslong ya kaba pinsai i ya kiti break la kerni udrak sekila kin syuyat tung bayat kum lei ko kiti street of Philadelphia kan Silicon ma kum lei kum tu kisah kaslong ma kaslong he kum ke kedhon ba pingwa bat ka pasukya ya ki imlang salah nama tu ong iwi long tu me rada kumli syukumi ngangit scam bahadi gatu kan Islam ban mi na yeng lo hab ban khot da kibreu jong an ban sinram ban company la ka gilik shopping dan kilik ban pener ya kita jong kismet kani ngangit scam ba kan wan hi hanta lada mangi ko ki bol sing malang ani ki dorbar sno lani kibreu khantang ki badan jong ki badai ki bapet ma jong an kim la ban pek nuar lani kim la ban kon persen na support program ro jo ko nang yang jong kekenhuan media slow bah ketika police department dan di government bagian kejuko mar kejuang ngihon sakira jong pan bagi lapan eradicate lan de banrat bengkong ya kiniki underground group lan di militants group apa sekali minum lapan dan por belum garut lalapan kiap lama ya kita kiseng deno di ladang maki kilapan kiap lama ya kita militants lan di underground boleh melakukan khiap lama dan penduduk jat lok sendiri kini jadi drugs mafia happen on lain kita drugs dealer pok nampak selong kini kalau ke ba ni kum kedbon ni happen suwa don selendar ni happen on kum tanam apa kebong lain kum ni thui pi wat kibriu jong ka an ro ngilap ni saki kidan di kibedi ni kiba pendarkan drugs imat kebong we ni kidan ba nak lihat jong police department yo let's see dan pring jongki ka salary hapok sibnai ka poi tangkup tu henry lada ka blak money lumbau drugs lada kila pada deal tang sisni dan itu arsi kala double ya salary benai ke jongki ya ka sarkar tham ta police department sobawa nomle kam kai ya ketika kam ka ba ni ku menjak bener ngiting that nomor ba kumuk ni kini kinat ski kinat sembal dam tang ta isai bakal lo tingkah peniap yo tu driver ko maki kijing jam man hagni haldi post besap la bom pun paji kiyit tang bakin yo tu kijing jam ne po pb hangde po kiting road kilaruk pet hak meski man syai kim salia syo nomor tang bakin yo pan luti bat ban yo ban kidlaps Jika jalan ke jongi, kadang kami jing trilang, ngeken tu, ya ke police department, semua
kuma pilala ban pen tron gi sing le no pen tron chi sundan ya kane ka jing kendrai jong drugs hapo no maslom tenale jong kun hun ani ka mit ke bomta ngilayo pat om dunaya ka apa angon sangut apa yang juga di kentai bat khat langut di shimran kira ide jong kman ye ku orders ki baset di container berat ngiladap bantang namar ngi subo ban IT ku police department kumong luwi ni girang ba jong wi kesnong wong ban IT ku kulit kasitom namar ba udu khna tahadin hitang miet ulangat ngani hak ski bobot lalai kare mangi kinong kem ni haban apia supokot manau bena tenale jongi nginya nida porndang banong ban IT gidi kam sepanan kare tangawai ngi keren sai balada ngilap kumide ngi peni baik bangilong ho ngin thang abasit pasai bat kum joro ngi la peni lengba ka jingseng jingkrau iki mende kum plei ngila paseng marti yang iki bat ngi seng nang lem jong kenhon bat ngi kwa hiro bakini ki jat kam hani po na maslom kindu jat na tingidun kam jing trilang kane kam dum dai tang po tangi kenhon HWC bakan mi sikmat ni tentu igui pat ki kenhon sing balang bakan mi sikmat tidak prosnong kam dang ke police department na kedu dak sukhian yang ni ke sarkar pemerintah so bhala da PA ya ke generation kebangsawan PA ya ke generation pemerintah da pemerintah kebangsawan suwan le EA nomor wat nom ong bom drugs wat nomor kheben ba tang tu bedi drugs yo kan sapoi hak ka pong la ne hak te kong yeng jong ni yo drugs hi dan kam ji trilang bandrat ding khang bat ku mengila ong na pol support ka government ke de bersimkian menwarak lo dak jong la jong rehabilitation camp center ya ke bayi kini ki drugs sedek nama tidon ki na peding jongki ki ong bangila kwa ban kela ada ki kwa ban kela bakin lek sikit ki kini rehab Shimet jono kimla banber nama ba ka expand dari kejipulut daki khat hajar do arpo hajar sipnai tila da kadan nang jong government let's say ngalapan on ba kini kinong di kibla kerni let's say kan yarap yaki lada kamera 100% rate kan thanda lani kata kanjing padan kam drugs po nomor slong kan dunat kenale jol kedun ikran apa sai pi mananis khat nganang ya hakelen kinong ba slong ban pentikna ba kata kajing di hapo ki lenti pa dan ka jing di ka ba hakini kinat kayo penai bol dem ile complete bakal jelek kalau long open semua pelat tinggi ngenom chat lele bakini le yakini namar ngi sutu ada ngi ai la hakwe ka ski lesi kisawan titi yang lani kisawan haplagi jong pi ba ai yang ni kamera kapunan kam ban inject ban syringe lade lane ban punan kam drugs te ngasukmen bah ketika por bomda nak leng jongi ngilayo pan hangi ki drugs kantina kibaladang bakah lain bukti kantina kibare ngampip ladang ya khen haka dor ka mau ka ura point itu ki syringe lagi kumto te ngai kali kan ngom message sekarang hai bat kham dam ro ki kimi ki pa ikok OEP lada kidan ke jisukan lagi ko kumala kira na wini resource person ha pangilapat apo kawai na ka audit program bijongi lada juga bantai revision center so benda check ha nama kidan kiri ha santai po nang baksa ia keba islong tang kiba kamai bisa tepa kiri ha ko biang kenapa ki kun jong hero kinalawan kilong fully cured dan kilong 100% kit kut atau jingpang di ras sendiri dekat jingkan di ras menta dalam drugs gilayo kerja gilayo orang kem yo we naki kena hagajo kapor upenan kam lang ulale upenan kam ini PB kum kamarkan pemdai tang ban di dan panedi drugs henrai bantunya yakni ka public relations itu kame bantunya nuti we ni kisama menewak lah di warning ini om ditang yakini ki drugs user rewadi kini lo nomor ba kemang salang jongi kampat priang untuk mentam de populek kum si binong we majoriti di bar jelas dah majoriti di bar jelas dah ki kasih itu bidan kini bang yabat mentang lawan yak menena duna ting road dekat Jill road
bat kenika han dai la thang le po parking lot meneng ilai bat thambun nang ni tinang tu de kidan ki bali jalan chui wi jasa par ngilawar ala nomor banda kamet jugung video idai hari ngila warning lang yu ti bat thambun hi kadai na tu wi khna kan hai kepada absal senam kerja kedai rekat nak ni lah yuk bun baru pergi drops kalau di yokan ni lah dapat panggil pada tahun ini kui yuk kan di syringe but di kali ini kalau empty untuk ni jadi kita semua ban penyiar jalan ni ban kumno ban distribute di joki ban lek ban di lagi way tu belum hilang baik ini benar de buat bukan ubat dai hot nong di kan dai mana kalau dai kan nong di deh kam dai bukan kam lah bukan kam ngi supo bagi yo tang di Korea beren mereka tu mana tang tu mereka kena kan dai ngilalap aku lagi putli kat ini beren si semiki mereka kena sudah ngi yo itu basong pokok Korea beren juga jeng pemnya nak lihat jungi hi ya kau police department hikran pasang Indonesia ni nama ba kumong kat panangkem nang karoy si lesi kamdon kita kaji syukian angin jongki si kamni ni kalau ban ke government kalau ban syukia yang kita nama suhu kumoloong no kalau ada ya kebun kai thau kebun le no la ban dikit boleh mak ban dikit drop sa lah penang ba beri hapan kanwan ketahi nama ba mentamane di bagian drugs sini naglang government hot kila persen kan di police department ngiro i police department nani di police station kiba terima hari takano kan ho ni kilang yong gitu begitu kan jing aputin bat ni kwa kapan ko ni kalau police department kan perko jua ya gitu di drugs user di police department jadi perko jua iki bat spray na mereka